I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in the two-seat. Halo guys, kembali lagi channel gua Andrela. Sorry banget gua udah lumayan lama nggak ngupload video. Ya karena sibuk banget guys. Jarang main game juga, ini baru mau push rank tuh. Oh iya, ini gue main bareng temen gue ya. Berdua doang. Lunok. Main Lunok. Tank way, grok way. Ya ampun, itu kan udah ada yang mau pakai Ruby, ngapain pakai Vector lagi? Ya ampun, bener aja epic tier neraka guys. Kenapa nggak drop diambil? Sayang kalau kalah MNR-nya. Apa ya? Beda gua yang misalnya dong kayak ini. Gua pakai Hayabusa supaya bisa ngegendong tim guys. Soalnya enak buat split terus. Kalau panik kan terlalu tergantung sama buff, energinya cepat habis. Kalau Hayabusa nggak buff juga bisa sih. Tank weh, ngapain udah ada cow, nggak usah rugi lagi. Astaga, di lock guys. Ini tetep aja lu bukan pure tank guys. Aduh. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba aja. Yang katanya epic neraka ini guys, menurut gua parah. Lu bukan pure tank, jadi di early bakalan lembek banget. Oh gila, musuhnya expert semua, ngeri expert semua guys. Pasti ada Nathan itu kan. Wah ribet aduh. Ini gak ada demo, masih early. Tadi ada Nathan nih kayaknya. Balik lagi pasti nih dia. Nah kan, maksain banget early game lu gak ada damage bro. Ini retri-nya jadi pakai buat kita ambil kelomang guys. Sini weh, kelomang dulu dong. Ini tuh penting banget guys, kalau kelomang juga bisa bikin kita kaya goldnya. Awas nih, Busion sama Nata hilang. Ke atas tuh. Sorry, belum bisa bantu. Sabar ya.
Ayo ambil gold, 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 gold guys. Ayo lu dapat gua. Anjir, retail yang dapat. Coba. Penuh lagi. Sabar, natanya hilang di map. Jangan selalu depan tower guys. Ribet soalnya ada nata. Gue kira mau tato. Gue mau turtle, ayo. Dari tadi orang mah izin dulu. Aduh, mate gue dipus lagi. Cok. Ganti deh gue buff bawah biar carry-nya dapat buff. Habis ini. Ayo, kita ambil buff dulu. Gila cowoknya dipus lagi. Sabar dong, dev aja. Ya, ngapain lagi cow? Aduh, di Uber. Mati lu mati. Mau kemana? Cuma ini tele kabur. Padahal kalau dibantuin gue yang mati tuh. Buff dulu guys, yang bawah aja biar si carry dapat buff. Mati lagi guys. Sayang nih buff nih. Kita bantu dulu deh. Atas deh, ambil sekalian ambil komang. Diambil Lucian. Dapat, yes dapat. Sekaligus kill, mantap guys, dapat guys. Udah nyampah komang, dapat kill lagi. Ini buff gak diambil apa ya? Wah, mati lagi cowoknya. Apaan sih Nata? Masih early game tuh gak ada rasa bro. Kagak takut gua. Aduh, ini memang mati gua. Mati guys. Kagak ngeliat John gua, sorry. Nata lagi. Aduh, carry-nya. Sabar. Mau ngapain lu? Gak bisa guys, gak bisa. Kayaknya rame soalnya. Aduh, mati gue kayaknya. Wah, Nata lagi push. Selamat. Bener aja. Mati lu, mati. Kalau mati guys. Sabar coy, sabar. Masih jalannya musuh nih. Wah, Johnson lagi. Sabar cow, langsung mati ya. Mau pasti dia bakal mati. Ayo maju. Tek, weh, sabar. Minionnya kita habisin dulu guys, baru kita ulti. Dijamin mati. Kalau pakai ini. Ya ampun, disampahin. Aduh. Ayo, nggak apa-apa. Kuat kok gue ini. Mati ini dia. Ayo weh, terus weh. Aduh, ada itu lagi. Cabut. Balik lagi. Alah. Tanganku basah guys. Tanganku basah. Jadi layarnya sensitif. Bawah rata-rata. Ya ampun, kalah Meritel. Gue gak bisa nih, bantu dulu. Kayaknya bantu deh. Aduh, mati lagi. Kami sini gak apa-apa. Siapa ada pindah. Berarti lah Meritel sampai John doang. Mau kemana lu? Mati lu.
Aduh, masih ada retail. Balik. Balik lagi. Mampus. Double kill. Aduh, disampain anjing. Kadal. Mana teh kadal? Batu lu pacol. Temen gua guys nyampain guys. Gak apa-apa lah, tapi dia MM. Biar cepet kaya juga dia kill. Atasnya kalah lagi atasnya. Ini tir neraka guys, berasa main berdua. Emang main berdua sih. Sabar, buff dulu gua. Aduh, tek aja lu. Jauh gua. Alah, carry-nya. Aduh, Natalia lagi. Mati lu. Ayo sini mati. Ini mati terus. Mantep. Ngapain caw. Ayo lo attack. Bisa ini bisa. Aduh, dapat. Sayang tadi disampein Ruby dua-duanya. Aturan kalau kita semua kill makin kaya guys. Item gue baru endless battle udah ngelord, nggak apa-apa lah. Mumpung dia mati 4. Ayo dapat, mantap, cakep. Pokoknya guys kalau mainin itu ada kesempatan lord kalian ambil aja. Mati 4 ambil lord. Aduh, gak jegat lagi. Wah gimana nih? Oke, gocek. Gocek mau kemana lu? Ayo tek. Tunggu lord, sabar. Kacau. Aduh, mau nggak mau ini. Di retail sini lebih retail. Mampus. Aduh, balik. Aduh, natal. Cakep. Rata ini rata. Ayo masuk. Mau kemana? Mampus. Mau kemana? Ayo, sabar. Lu nggak balik mati ini retail. Ini nggak balik, maaf. Kan gua udah bilang kalau nggak balik mati. Ngeyel kali, ngeremehin. Naik terus, dapat ini. Balik. Udah pada hidup semua, balik. Ya elah, bandel lagi dia. Aduh. Ya ampun, balik. Bener-bener tir neraka guys. Natalia nih, kita ciduk Natalianya nih. Wah, hilang dia guys. Baik, bantu war aja deh. Kurang war. Mati kau Busion, mau kemana? Aduh. Ih, tadi bayangan kok nggak bisa. Ya ampun, ini lah. Aneh gua Busion tadi kena bayangan gua, kenapa gua nggak bisa pindah? Tower. Aduh, Nata. Mati lu Nata. Mau milik temen gua lu. Tek terus, push. Tower. Udah kilai lah. Ya ampun, disampahin terus. Gak apa-apa, kita menang guys. Itu siapa MVP? Wah, MVP guys. Mantap. Ya pokoknya menguras tenaga guys. Menang lagi. Kagak dah. Gak jelas lumayan. Ya pokoknya segini aja video gua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Ya pokoknya kalian bisa nilai sendiri lah di tier epic ini, tier neraka. Pokoknya jangan lupa di subscribe ya guys. Thank you, see you on the next video.